Dragi moji prijatelji, imamo dobitnika za dvije ulaznice. U stvari imamo dva dobitnika koji su tačno odgovorili na pitanje koje sam ja postavio, koja Šefikova pjesma ima najveći pregled i koji je to broj. Dobro, ja ću da priznam ove odgovore, mada nisu stavili broj koji je bio gledanosti, ali priznajemo. Ovako, Mister Amonimen da nam se javi kada budemo gostovali u Des Moines, ima jednu ulaznicu besplatnu. Rabija Jusović Mehmedagić, isto i ona da nam se javi kada budemo gostovali, ima isto ulaznicu jednu. Tačan odgovor je: idi sine potraži je, ali jedno shvati, ne ostavlja mene samog, bio sam ti i otac i mati. Ta pjesma ima preko 80.000 gledanosti. Čestitam ovim dobitnicima i vidimo se 23. u Des Moinesu. Kažite da ste dobitnici na ulazu i dobit ćete ulaznicu.